ninga luphutha umntana sisi hey mina ngiyazi lento le mama nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami ngibizile mangimbona mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna empethe mina tshela le ehlisa umoya mama brother king akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami xoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngumama la ku-CMTV, umama wabantu uthi kunengxaki eyenzakalayo nje ekhayeni lakhe ocela ukuthi CMTV ingenelele ngathi ubaba waphumela nje icash mdabuko into yokwenza ngathi akasamboni nomfazi wakhe akasamazi nabo intoni. Sathi ke singawari thina mama CMTV la usibiza khona sikhawuleze sifika sinandaba ukuthi kusekasi kusesabhavu nabakuphi into esifunayo ukuthi kube nokuphila kube nokuthula efamilini. Sanibona ma. Hello lekay. Ngidengilikhaya mama. Rona. Ngiriyona nami mama. Mama ngiyazi ukuthi bengike ngayifunda imessage yakho lapho ngesikhathi uyibhale yabo kodwa ke ngoba khona babukela basibhekelele la ku CMTV engathanda ukuthi nabo bebe part of this conversation yabo just as much as nami ngisase nemibuzo umuntu omdala engisakhalela ukuthi nje ngimbuze ngizo understanda kabanzi ngoba into engiyi-understandayo nje ukuthi uthe umuntu wakho ngathi ukuphunyele imali in akasekunaki but angizange ngayi-understanda ngendlela e-right yabo. So bengicela nje umuntu omdala ukuthi introduce ukuthi igama ubani kwayike wayisibhalele namhlanje mo show yethu. Okay, nani la ka ke na Thabiso Mmete. Ke le paletse mo for monna wa ka ke na le 10 years ke dula le yena re na le 3 ya bana. So monno e ba ntshepisitse go nyala a ntshepisitse methalo e ka ofela but no o la kra ya accident. So no di tšhelete tsa go di tswile. Okay, wa thola car accident? Yeah, o ile shwa accident. Bo mafi nini ngomuphi unyaka? How many years ago? Okay, from my 2 years back. Oh, so sesiphumile ceda kuphuma manje. Manje siphumile. So unkoshile lentone akunemonga dula gona akijisilo ukitima le banyana uthi adilala a roba lento kore akena selo ke sone lo gore nka jaini kahle gore ke le ngwalle mo ke na le problem ke ya le bana ba ka abana dijo abana dikubo. Oh wait uqoshe wena yi mama uthi maziphuma le imali uke uqoshile wena ekhaya wagijima namantombazana? Ungiqoshile. Nabantwana boyi 3 ngihlala kumakhelwane. Kodwa umuntu omdala uthe ukuke uzama ukuthi ukhulumisane naye mhlambe uye lapho umbuzo uthi amnyanami why uzongenza kanje? Is it because ophunyelwe imali and what about leyo mshado wangithembise wona? Make ke bitse family ya ka ba botsa ka re monna wa ka o ntshiketse ka botsa le family ya ka ba botsa gore monna ka o ntshiketse. So anya go mmemela go selo no anya go tseba ka selo le ka bana ba ka gore ba ja anya go tseba ngoba ka globalanga lobalanga antsha selo le malobolo antsha next. Manje ngoba uyasho ukuthi une family wena la eduze? Akina family ke chomi yaka. Yakho ifamily awunayo? Anginayo emakhaya. Shame ngiyaxolisa manje umuntu omdala. Ngiyaxolisa yona ibhlungu le ndaba. Yona imalini mhlawumbe umuntu omdala uyayazi imali ukuthi waphunyelwe imalini? Imali ukuri iphumile malini angiyazi mara iphule imali iningi. Beke imali eningi. Iphule imali iningi. So wenzani uyaphuza uhlele ephuza uhlele yaphuza ulala ushadi masilala ukithi imali banyana mohle ke banyana make ya ka mpamputsha ka banyana ba DK bo nthola kosi. Make kufita kwala kosi ka mthola ine mantombazana kwakhe la behlala khona wena naye? Khona le behlala khona. Uhlala namantombazana la? Bayaphuza manje maybe ngabathola manje maybe batakwile. So before sifike lana uke wadlula wena wamcheka ngoba uthi uhlala la edu? Yeah, ngimcheckile. Bakhona lawo mantombazana? Bakhona manje ngabathola manje. Bayaphuza maybe batakwile kakhulu. Bafethu yini kodwa yena le angiyazi manje namhlanje uzamela ukukhulumisana nawe? Angisakhulumisana naye sinsenikoshile. No hayi umuntu omdala singaya ngakhona phela manje ngathi uthi ngakuphi? Alasasaka kuwa
Ka Mkhumane. Kwesistrato singali. Next strat sekudlo ka sona. Oh ay mama mina angivani nje nokuthi sibe sonke endaweni yabona kunabantu abaningi kanjalo la bengicela ukuthi sithamaye kakhulu mfethu ngicela ukuthi umfake lapho uma ngicela ulandele my brother ngizokujoina wena njengamanje nemuntu omdala. Hey guys niyeva nani uyachaza la umama uthi kunengxako nayo ngoba echaza ukuthi unomyeni wakhe bazane for 10 years bajole for 10 years bahlala bonke endlini banabantwana ababathathu utata uye kwenzeka ukuthi efumana i-car accident kwaphuma imali ezininzi ukuthi akazazi naba imalini kodwa bekuza imali ezininzi ngelo xesha uthe efumana imali wamgxotha umama akasamfuni ekhaya akasafuni nabantwana ukuthi ngoba kabalobolanga songcono bemphumela ekhaya uzozisa amanye amantombazana umvumesha no DK wathi amantombazana uthi ushaya isilala each and every day ujiva every day uphuza every day angazi ukuthi kusuke kutheni ngoba ingane zakhe lezi sithetha ngazo kwayeke ngumfazi wakhe lo ombekezelele for 10 full years engakabi nazo lezo mali sekafumana imali decide ukuthi yena makamjikele ngiyacela wena mbukele ke uthi ungayindawo uhlale nami lapha emakhaya ngoba soshaya imoto ke nobalela mi siyochecka ngalo ubaba ukuthi sikhulumisane naye ngoba uyasho umama uthi kushubile nje kugcwele abantu lapha ejaradini angazi kukhona bobani nabobani ithi sihambe siyokhulumisana naye ubaba simbonise mhlambe singakwazi ukuthoka isense kuyena CCMTV ukuthi mfethu ingane zakho lezi ngabantwana bakho bayidinga ikusasa entsha bayadinga ukuthi besikolweni nabo uba support ngiyacela ke wena mbukela ukuthi ungayindawo I'll see you just now khona lana mama Yeah. All right as long as yonke into isase in order Go on anagam. Go on anagam. Yeah, Shiba. Moe batal mamelanda mama mama titume mama etitume okay mama etitume kikweli yena okay ngicela ukukhuluma naye kina lava sincha kina lava iman anime kancane nabo sizelanga nini kwakho la wena wenza mamelani la osithi hey nina bothi mama bazo uzolima kuba yabethi uqalim uyabona uqalim yabethi uqalim mamela yethi sangizela kanina la mamela lini ngicela suthele abantu la angizelanga bona la nina ngizelanga nina la nihamba niphuza amadoda abantu mama tethu moya mama tethu saluza mali bakontraka utombuteka uright never mina understand okay it's more sikhulume kahle okay mina ngikuva uyani wona camera okay 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 usuna mbeka student kahle mfethu mbeka kahle Zafu asigulasi bona ngobona ke mama uzela ngobade isathani lintela ka camera ka mseni wakhe okay tiyakeli oza ngapha ngiprethetele okay bafu uyasikhulume kahle utomdala uyayithola mbuti camera ethi ngixolisa kahle okay wona camera sikhuluma nawe kahle mamela yakuma okay namakhathi wakho ushanga ama black card okay
Okay. Oh. Okay, asikhulume naye kahle. Mati kona ndiyani sona. Okay, excuse. Hey. Hey, mfethu. Okay, mamela msado. Mamela msado okay. Ngicela umamela umfazi wakho ngayo. Khuluma naye mama, khuluma naye. Mamela. Okay, ngicela mamela Kitlama group ki kungathi camera tsa gore a o support mara sense o charge ga rafetsa o nwale o bisi ba ka banyana mo mkhukhuni bururu motsada ka samnya go bana lentsa maina nna ke go nyaka ba le motsere nona mara lo muntu ngicela mamela nitjole for 10 years lo 10 years yo ukuzalela ingane ezi3 mara so umlahla ngoba wona so mara o rari yini mutso ruiteng ngitwalle yena botse ngisatsi go bale ga ya muzuo ake ya muzuo wa bala rume tshobole mo kokopuleke ke ditsa mkoko ke sogala le yena mosadi mara go phunyelo imali wena so mkhosi bona ke mkhotla ka yini ka gore ke nka motsere ke nka bana ba babedi bana baka ba ote vele ka bona re ba ote ba babedi ke ba banyana ya mngwe msore ba ka staka ntshana ba nyana bana Africa o tsi o ka re ke dibu wa ndisa ka re ke ni ka re rumutse o ba le ba banyana ba toetsela ka and right ya mo ngotetsa ka oh yeah na di mwana mo batho ba ba ya RDP a wa ja wa dia banna ke maka o ne le maka se tshaja wa rafino o tswa o no kitima le banyana ke le thaba yini ke la kwa se ke ga di feta boka wa bona ke di bela banyana ba le a ko se o bone se mara laba ba la sikhulume ngalabo esibakhuphela ba le ke baka yo mongwe ke mkhumane ko la gotsi yo mongwe ke mkhumane mo and uhefu wena ukuthi uyafeba unabafazi abakho akifebi ke basali baka ke tobanya to ya basali wanganyala no ke na le thanya se ke dula le wena ke na le tere ya bana le ke dula le wena okay yonke into singayikhuluma okay mara ingane wayo ungasisupport wayo ungasasupport ingane wena utsena kae ka bana baka mina ngene lapha egate yiko sengilala kubula bujisa uno le bana ya mina angifune wena lokho bona bya wena unyaka utsena tsaba yaka wena unyaka yona mina angithi wena lokho ke mo roje o sapathe bana ba go bararo sapathe bana ba go la wena sapathe bana ba go bararo mama singamlwisi cause manje yabo umthetho angithi sifuna ukuthatha le clip le sambe naye police station ukuthi simenze support ingane yebo so mase simlwisa umthetho uyofika usilwise nawo phambili yabo yiko ngithi hey my brother okay put mamela la asivumelane ngento eyi1 mina nawe asivumelane ngento eyi1 it's either siyavula icase for wena ukuthi usupport ingane zakho ukwenzela i-child support maintenance kahle uzo maintain ingane zakho ngenkalo or else ukhupha zonke labantombazana wazisa la abaleli bana bale mara muloyikiyo umloyi utsheri bana bale ke le ka re bana bale ba taba dile ka le bubutitse asilungise ke asenze izinto ngendlela e-right umama ebuye ekhaya uzomlobola kahle nihlale nefamily yakho kakuhle Hey bro mara ishi wena uthathwa yila mantombazana la eGoli wayeka amantombazana eGoli ngeke kwenzele lo muntu usuka naye ku uthe lapha kusase umkhukhu uthe bekungkhukhu lana ni wabona ukase akithampisi next year go reach 59 how next year yeah and strong uNkulunkulu usabugcinile ngeyingane zakho zingathi yebo buka ngithi mina umama go reach 49 years yes 49 yowe wena khawa ke dikarata o tla dikarata okay man ke tshela tsa ka ne ya mofelele ha o bala ke ro bala brudu tshela tsa ke ro bala ba ni ma ka bampela mara untamala dilo tsheka ka fella ke mmereko bona ke ke bereka bulukwana ka fella ke mmereko ka lebaka la ena motshadi ayagwa
ukuyile thukula ka kwaye ngithabile liyaye nina wakusebenza uyakuthakatha thalathe kubuthi uriki wakakoloyi ukuyilena livawuleni okuzupharele ngamarafu yena osetapile ngiyena yo abona uri kuri ni tsalisa tshele tokwa asalakhile le batho bawe bafuna ukubulala ngathi wabona mosomano wena umsomano mo ke lakhe akungobeni nakongobeni ngimthekana kamukiyana wabona mfanola ngimsibela kwaye na kuthi rikhara ka kamngani kathi sarikeni okay bubabawe ngiberekile naye mnnola amasibala kako mobulukwana wabona usebenze naye ngiberekile ubaba lakhiwo ngwanola ngimtokomete ka mado dola kwa mthoko utawufutana bali kona ke tawo mbicho mbucho ngwanola ke tawo jomsado awunyamla umusali obakuthatha ngathi nini enkingeni kanti mama nawe ngitshela ngokuthi mara nawe angitshela ukuthi uke wamchithela kanti ka ake muchithela kena chitago nithi uthi before wena ke mchithela ile nto muchithela nele mafu baba ekhithimo awuzokuluma ngambe yeah haw fit haw abafit bafu akantina okay mamela yazi mina ngithini webafu phela ngithi mina angithi awusamfuni mama ukastofi mamela ukastofi lesabasela basalibala lo muntu akemwele lebelo wabuthi urithethe mina ngithi yazi ngizele ukuthi usupport mama ima kancane phela ngeke umforce ukuthi ekuthande naye ngasakuthandi mina ngifuna uunderstand kuyena ukuthi mntala nayi into yakhe le uzubona asikuyisi la akushayinyaka okay yize mina ngithi awusamfuni awusamnyakhe mara abana bahawo bana ke manje kopo support ngabatlisi ngabazisa nakena buthatha lebana uzoba support ngithe right mara no mama mayefuna ukuthi bevakashe kuyena uzobavakashisa nithi abanye kagonela nina libona abaya uma ubona baya uma ubona okay ubalobole ke abantwana ubahlawula ngithi yazi ngaselabala ngwana oluri nikina ke mobhebileni kina baba ko muntu lobela bani kubo phela uhlawula ko muntu lobela bani ke mobhebile uhlawula kubo phela angithi hayi kumele behlawule ayishumi imoto kayene ikhona ngithi isinto sethu ngiyali mobhebile yona isinto sethu yasazi isinto usebenza inkinga yazi umuntu onemali ngeke umtshele next inkinga ukuthi umuntu wena unemali that's why ungafuni ukusimamela lebanyana bawona lebanyanamo wena usaphethana nabawo lana bele siyabona okay lana bele wayibona wayibona wena wali TV wena wali camera wali likatije wali likatije zikole imali ne so alikita mamo yeke grocery okay right ka okay right yazi abantu abanemali bafethu yazi abantu abanemali chama nje understand angithanda ukuthi izwa ngami ake utoka bule okay mina usaphatha bana bakufela muthu waka lesebasalwana mina ke ke yona ngihanyetja ukuthi imali banyana bala kosi ngwalana mo bantu ba sate ba robata le wena ka moka wena umjaman wena umjaman ngwekwawe ngwekwawe alitwani wena le asimutawo awutoli naye wena akitolana ngibona bandisha maka go ruta saphatha bana ba basibela kae bona batho wena ukubona nolomuthata okay mina ngicela ukuzisela ingane ngesikhuluma okay kwamanje ukwathile ngicela ukuthi ngicima ama camera ngithi uma brother no my sister bengale ngaphandle mina nawe sisala sikhuluma ngithi awufuni ama camera wami singakhuluma mara mangakho ama camera camera likhiyo nalona rikaba msama so ngicimile useyicimile okay uyayibona icimile uphumile nangu my brother uyaphuma okay bala yoza mali yoza mali monko okay mvayisa umama akena kumona kumona satheni yena okay mara khulumela mangithi yazi okay asesikhuluma nje ngamadoda la mina ndoda amadoda umama awusamfuni ngeke wakuchithela vele munna ngobuthari munyano ngimutshero akhaya sigolo wanda kibereka di contract after the contract kumngane ka bona re tsetsa di contract stompale wa bona ka ba le burruwa ka mo bulukwana wa bona ambitsa number ke ndawo phande ka mo vele uzophanda ngayi ke futa ka umuntu ka phanda netransi ntsamerikoni ka bereka kona ke musila ya ke sigolo ka ba le ku kwa re ke inga kona pele uto mungunyana bana motho le manyala mko
but ingane zakho zona uyazivuma. Izingane akinabuthatha lisona. Okay, so ngiyenze kanjani ke wena bhuti? Yazi mina bengikhalelani ngiyazi isintu mhlambe asifani ne. Kodwa ingane ngimayizinge zakho kumele uyihlawula ngithi uyazi nawe. Kumele ukhuphe something ukuthi at least nedlozi lapho wenza ukuhlanganisa idlozi lakho nelabo. Uyangithola uma ukhupha something. Angithi imali khona kusiyinkinga la kuwena. So asenze ngendlela right yona bhuti ngiya-understand usamfuna umama. But mhlambe ngakuxhumanisa nomalume mhlambe wakhe kube uyena odila nawe umcelele lo malume uzomchazela wena ukuthi kwenzakalani yabo uzomchazela ukuthi umfazi wenu umntana wenu hayi ukuthi ngiyamlahla. Yeah ingane zami ngifuna zona yena sengiright. Yabo uzokwazi ukusupport. Lena ke nkari gidolo ngwalela. Le gile ka dor la thusa ka tabe le nke ya tolo ngwale la ke le tele nthusa ka tabe una ba yena o gitimele pele aya o azala akuthi ba o right wona fitile mo ako blame but mara wena ka ta ta ka telo malume o ka le bona a re dwana na le bona o ya ke ba maka ka gona umbulela bubi unkuma gabi and that's no uncle no mama wa bona mina wambona ngathi mina asene muthi uthi mina last ngibuyele esibhamu ngifuna umdubula ngambudubula kani mina ayinanyanga awusebenzi nokusebenza inyawo leli mina ngisiphuzela kunjala ngiyadakwa ilanga laphela ilanga laphela etekule nyalala okay wabona abafasi laba bayithu yibo vele langa lonke bamphekela abanye eselani ngilala nabo leso baba kudla imali yakho phela hayi lo awungabasoli bafa awungabasoli kumele beyidla imali yakho labo vele kodwa ingane izokumele zidle kuqala wona khulumani lami angithi yiko ngithi ithi sivumelane ke mina nawe ngizothatha inamba yakamalume wakhe mhlambe oyi family member kuyena usisi yabo angithi uthenga besicima ama camera siphumele ngaphandle yebo ngiyothatha inamba yakhe ke ikamalume ngikhulumisana nomalume before ngihambe ngizobuya ngizokutshela ukuthi omalume bakhona bathini yabo ukuthi bengasondela nini uzokwazi ukuthi silungisele ingane uzosithatha isihlale nawo. Yeah, fala. And that's when after more gama umuzini wakhe ubele regela mathomo la mafelele akukhatha kam engaphinde ngifuna kam kodwa wena ingane ungakwazi ukuthi zimvakashela ngithi hayi uyathakatha lo muntu mina uyathakatha lo muntu kuba ribona lutho like kodiyeni lithatha nekafela kodi manje ukuthi masithi umuntu uyathakatha igama eliqinile ukuthi namthi sizode siboshwe lana uyabona ngoba yazi ukuthi siyeyi sorry mina ke siba mara haluka man mina ngibonga ukuthi yazi ngibonga yini ukuthi ungimamele wena lami ngibonga ukuthi ungimamele uyabo yeah ithi nami ngenza iplan yokuthi ngithole inamba lapho zikamalume ngikhulume naye ngibone ukuthi singenza kanjani uyabo. Okay. Yebo khulumani. Ngizofuna ukuxolisa umama ufika wachitha yonke amabhiya wakho. Okay ngicela ngizozama ukuyithenga e1 before ngihambe ne. Ngicela ukuvale ishola. Okay guys ngiyabona nani sifiki. Ube right khulumani. Uyandli. Kilimela ubona urudiye yena. Okay ski. Ngikubade mina. Polisa phela. Muthi mthana bulela amaninyana lekasuta ma. No. Lekasuta ma kina lobona inhlako lena. Hawu kanti sesiwenze ngithi besivumelene kahle. Hey guys my brother mina ngithi ngisathatha inamba kamalume kamuntu wakhe sizokwazi ukuthi silungise client le ndaba. Kanti sithi siyayilungisa musi bendithi my brother at least sikhulume nomalume bakhe bakasisi kuzoziswa ingane zihlawulwe ingane ezokwazi ukuthi my brother eyithathe full time mangabe ngoba uthi seka grand ngomama uyayibona into kanjalo mina ngiyazi lento lena hayi mangabe unenkinga nawe nambukela lapha emakhaya ungalibali ukuthi sibhalele CMTV.co.za ungalibali nokuthi sifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok na ku Facebook angiyazi lento CMTV guys yonke indawo ngiyithanda lokho emakhaya indawo see guys on nase everything thola khuluma manje ninga luphuta umthetho sisi hey mina ngiyazi lento le ukomboy mani wena kona ufuna kudelana mama mutshela nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami ngibona mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna mina tshela le nehlisa umoya guys mama brother king akuxoleni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya elami igama ningu LAVAWS Prince Lava sinkumkani abanaziyo bandibiza ngoMr Nzokulayita mshanami